Akienda twengine ndethira ni Mati Mugambi ori Men's Conference ria kwini atekire kare kumakania chibo wa mitheru naugite ati agatuntu kwimwe ya utheru ntureni wa kiuga ati arume banteru nende batikwenda kuthamba buru chibo ariwa ndo nyingi cia kimuchine chuma na kenende na utheru ekuru bagiki bakiwa nende kana bakinyela kiarume bo batikuthamba. Mati Mugambi na aranite na chibo na kinyakari atutumira ripoti ya mwanya. Nuguno mikayona nkinya matheta mae kurubambarikia mithero marakinyira utongoria bwao bambarinu gugitwikikanaga antu arume baingi mono kuma mbarikia miku batikwenda kuthamba agekuru baba complain sometimes ndeka batikumba kuga directive no tukona ando kesi baita maire okego muntu atikwenda kukwira buru nembi yongo lakini kwina thina antu au alume batikuramba endo andigitonga sabuchibo wa sublocation ya miko aliuga matheta mamai maretete mpaga gakirimichie na maingi mayite gwake kuruka batakwenda kugeria ngali ogu na tafadhali tikankora iria alume niyo ndenda kwaria publicly bure kure ndenda kwaria ogu no ntote alume bonde kwariria ne bala bakaribu bala bayijibu no ntu agekuruke gwe ni munene tigo gukumbira nambe arambe ruke go mugambo ni waruta atirambaga ngai na mweri umwe ndienda kuonde na kesi ta inyogu tafadhali tutekera iri arume gitonga ariuga atatongoria bambarikia mithero baria kubi kubanga ntugo ya kuthambania mbarinu cia mithero gutigira akira muntu no mutheru mbarinu twandisendete ure mithero wondi washing day mithero wondi washing day nikenda at least tumba kugitata kuthambia bara batikumba kuthamba gwina muntu umaga lokere akathiwira agauka kamama 1 week complete ni uma tukwaria mweri umwe kana juma ithatu atana tongia roje na karai akiongera ugite antu arume baba bara bakwimenya na ikundi biao birabi kwimenya ibatwikithirie nkinya nguo cia ndeni athoni batiendaga kuonana bamwe barigwa bari mburi kunywa ku bakenoka baka mama market mtu agwagwa mama no ntuke murebi athino mbi akariogu ntu tone taibu the other day sande mbumete bitetie kanisa ndethiro mwa mia gatwana twa kande thira ngathi twana tukugwata gwa kira gwa kira gwa we baba wa mtu we murumu wa mtu ni shemu igana koneka na muji waku ntheto ino cia gitonga iragwatwa mbaru bamwe baturi kuma mbarinu cia miko ndio tumeona nana ni barauri gutana bakajerwa kaire ukajia mtu na luko tuma kuja mtu mena luko no mankweru we mutheru na ni ndere tutuye tugintu kimwe karwa umire ukire wadi nchobini ugutinda gucogira nchobi kwa mama mutaloni wejana wadi no ona shiwala ndeni ate nayo urejarwa mamari ana bakona goderi gwakuko kienini aibwe watani omujini nkenda kwa mulumono wakwa baluka kugwa kienini baka mama go batengwa ona bateka geranda weya ukaligwa ni tatia muntu munene kuona ni rotano mumiro leu nebugo kaliogo ne kanko makanga ona ikatubange tukabathambia kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.